है रज़ाए ज़ात बारी, अब रज़ाए क़ादियाँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गवार हज़रत खलीफतुल मसीह द्रुगी हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु o 21 oktober 1956 godine u Rabua. Da li on kaže i kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tvrdio za poslanstvo i najranije Hatidža, ona bila taj osoba koja prihvatila njega kao časni poslanik. I ona bila jedna žena. Ovi historičari, oni su pravili kao debata da ko je bio prvi musliman. Neki su rekli prvi muslimani ona bila Hazrat Hatidža, a drugi su rekli Hazrat Abu Bakr, a šiti oni kažu Hazrat Ali, on bio prvi musliman. Ali oni koji su istražali za istorija, oni kažu stvari o tome među ženama Hazrat Hatidža radijallahu ta'ala anha bila prva muslimanka, među odrasli muškarcima bio Hazrat Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu, među djecama Hazrat Ali radijallahu ta'ala anhu, on dobio taj čast da bude prvi muslimani, među slugama Hazrat Zaid radijallahu ta'ala anhu, on bio prvi musliman. Inače, nama bude jasno i prvi teret, šta se tiče teret za ovo bogatstvo koja neko nosio za islam, ona bila jedna žena. I ona služila časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem do toliko mjere da mi nemamo primjer da neka druga osoba služio časni poslanik. I možete da računate ovo koliko ona je služila časni poslanik i da je poslije, kada je poslije njen smrt, i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek spominao o njoj. I kad god nešto bude, on uvijek rekao Hatidža tako je rekla, Hatidža tako radila. I ponekad ovi mlade supruge od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, one postale ljute. Na primjer, Hazrat Aisha radijallahu ta'ala anha koja bila mlada žena i ona isto služila časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali kada je više poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominao za Hazrat Hatidža i jedan dan ona rekla: o poslaniče, šta je sa vama? Poslije Hatidže Allah vas poklonio mnoge ovi mlade žene, ali vi uvijek spominate ova je stara, uvijek vi spominate ta je stara žena. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Aisha, ti ne znaš koliko Hatidža bila lojal na mene. I na svake nevolje ona je stojala uz mene. Na svake teškoće ona je žrtvovala radi mene. Kako mogu da zaboravim njoj? Vaš položaj je na svom mjestu, a položaj Hatidža na njoj mjestu. I zato ona mene služila kada cijeli svijet odrekla od mene. I ona bila kao jedan planin, ona je postala za mene potpor kao ovo planin prema neprijateljima. I onda ovo ponekad kada prevodim odmah ne dođe taj tačan riječ,
ovdje je kao brdo, kao neki, to znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da Hatidža bila kao neki brdo, kao koja je meni dala potpor kada protiv neprijatelji. I onda Hazrat Hatidža radijallahu ta'ala anha toliko služila časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i on imao toliko dojm u tome. Jednom poslije, kada je Hatidža već preselila, došla njena sestra kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I pošto njen glas bio mnogo sličan kao glas od Hazrat Hatidža, i kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo njen glas, i on mislio kao Hatidža je vratila. Istorija kaže, i kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem slušao taj glas, i onda on bio u nemiru, i onda je počeo vikati: o moja Hatidža, o moja Hatidža, a gdje si otišla moja Hatidža, a odakle je došla moja Hatidža? Ljudi su rekli: o Božji poslaniče, Hatidža preselila prije nekoliko godine, ona je njena sestra. A vidite, i poslije 15-16 godine, poslije toliko dugo vrijeme od njen smrt, i časni poslanik čuje neki glas sličan glas od Hatidža, i onda on bio puno neozmiran i kaže: o moj Hatidža. I ovo je dokaz da je koliko je ona služila časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, taj dojem bio baš, taj utisak bio mnogo. I čak taj dojem nije se brišao poslije dugo vrijeme. I zato u početak islam žene su služile religija do velike nivo. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tvrdio za svog poslanstvo i cijeli grad u Makka, oni su bili protiv njega. I časni poslanik tada nije imao nigdje otičište osim kod svoje sestre po tetka Umme Hani. I poslanik otišao kod njoj. I neki stari sredbeni kažu: mi smo učili islam u domu, u kuća Umme Hani kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, prva osoba koja je služila islam za svoje bogatstvo i koja je poslala hrana u pećina Hira, ona bila jedna žena. I ta je osoba kod koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio otočište poslije poslanstvo, kada cijeli grad bio protiv njega, ona bila isto jedna žena. I onda treća prilika, kada je bio opasan doba za život časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada svi Arapi, oni su služili i oni su napadali u Medina, bila jedna velika vojska. I tada ovi Židovi, oni su zbog neki ugovor, oni su bili saveznici za muslimana. Ali oni su družili sa neprijatelji islam. I tada jedna žena, ona pokazala hrabrost i napad od židovske strane, ona je stojala i učinila da bude neuspješan i tako uspjela. I tada ovi Židovi u Medina, oni su služili, oni su slažili i stojali sa Makanlijama. I taj vojska bila od 20 do 24 hiljada vojnika i koji su napadali u Medina. I muslimani tada su bili samo 1200.
I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je saznao da Židovi oni su izdajali i pošto poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako je odlučio da svi muslimanke žene one budu blizu od ovo područje kod koje su u komšiluk su bili Židovi i tamo su bile njihove tvrđave i oni su bili bez zaštite pošto ovi Jevrije su imali kao saveznik za muslimana i žene su tamo ostale bez zaštite. I časni poslanik onda odlučio da je bitno je da one budu zaštitne. Od 1200 vojnika 500 on poslao da oni čuvaju za žene. Ali prije toga žene su bili nezaštitne. Ali prije toga jedan neprijatelj on napadao prema ženama. Prije jedan dan neprijatelji oni su napadali časni poslanik i sledbenika do toliko mjere da oni nisu mogli da obavljaju namaz. Pošto ovi neprijatelji, taj Makanlije su napadali od jedne strane i Jevrije su čekali prilike, da imaju prilike da bi ušli u tom mjesto gdje su muslimanke i djece, gdje su ovi žene i djece i zato ovi Jevrije oni su poslali jedan dan jedan špijun da je on tamo vidi kako je stanje, kakvo i da li imaju negdje potajno ovi muslimani vojnik čuvaju od ove žene i počeo taj špijun da tamo šeta tamo vamo da vidi i slučajno tetka od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem Hazrat Safija ona gledala njega i tada tamo bio samo jedan musliman kao jedan muškarac i on bio nešto bolestan, inače je bio kao kukavica. Hazrat Safija rekla njega, vidiš ima jedan muškarac, ja pratim da on šeta tamo vamo, izgleda da je on je špijun i treba da se borimo za njega, da ne dozvolimo da on izađe odavde. I taj sledbenik koji je bio slab i rekao, ja ne mogu da borim sa njim, ja se bojim. I Hazrat Safija, ona je uzela jedan predmet od drvo i udarila njega i on pao dole kao neosvjesnost i taj kada je padne dole i postao kao gol i Hazrat Safija tražila od njega, od taj musliman, hajde da izađe sada, njega baci neki odjeća na njega da ne se vidi gol. Ali taj sledbenik musliman opet se bojao, on rekao, ko zna da li je on živ i da ne mene ubi. I Hazrat Safija opet pokazala hrabrost, stavila neki odjeća na svoje oči da ne vidi i prvo stavila neka odjeća da ne se vidi golovo i onda poslije su uvatili njega i povezali taj neprijatelj. I vidite ovdje halifa pokazuje kako musliman i žene su bili hrabri. I dalje, i ubitka na Ohod, kada napad bio žestok od neprijatelji i muslimani nisu mogli da stoji na svoje mjesto i okolo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao samo par muslimana i kada su neki od ovi neprijatelji, oni su bacali neki kamen na časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i onda taj
borbeni šećer nije mogao da stoji na mjesto i neki akser od ovo šećer udario i na poslanik od glave i poslanik sallallahu alejhi ve sellem postao nesvjestan, pao i na njega su pale nekoliko ovo tijele, mrtva tijele od muslimana i muslimani su mislili da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem postao šehid. I tada muslimanske žene, one su pokazale hrabrost i da nemamo primjer nalik takve hrabrosti. Ohod, ta je polja, ratna polja, bila negdje 8-9 mila iz grad Medina. U Medina, kada je stigla vijest da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem postao šehid, i žene su počeli plakati, počeli su trči prema taj ovo ratno mjesto i većine žene su saznale usput da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zdrav i one su ostale tamo, ali jedna žena, ona je trčala kao ludalo prema Uhud. I ova žena je izgubila svog muža i brate i otac na ovo bitka. I čak neki predanje kaže ona je izgubila sina, znači 4 muškaraca od njoj. I kada stigla kod vojska, muslimanska vojska, ona je pitala od jedan sledbenik kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I taj čovjek, pošto on već znao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zdrav i u redu, i on rekao ženi, žao mi je, tvoj otac je poginao. Ona rekla, ti si čudan tip, ja tebe pitam kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ti kažeš tvoj otac je umro, tvoj otac je poginuo. I taj sledbenik opet odgovorio, žene, mene žao, to je muž je poginuo na ovo rat. I opet taj žena rekla, ja ne pitam svog muža, ja pitam o tebe, kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I taj sledbenik nastavio dalje i kaže žene, mene je žao, tvoj brat isto postao šehid i poginuo. I žena vikla, ja nisam pitala zbog svog brata, ja pitam tebe za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Neka reci kako je on. I kada ljudi su vidjeli da ona opšte ne brini za svog otaca, za svog brata, za svog muža, za njihovi smrt, ona ne brini. Ona brine samo za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ljudi su shvatili njene osjećenje. I oni su rekli, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sa khairom. I on je u redu. I onda ona je rekla, recite mi gdje se on nalazi. I onda trčić je stigla do časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I sjedila pored njega na pod i držila njegov ogrtač. I rekla, o Božje poslaniće, neka moje majka i moj otac bude žrtvovan radi tebe. Kada si ti zdrav, onda mene nije briga ni za kog. Ja sam žedna samo za tebe. Kada si ti živ, mene nije briga za nikoga smrta. Vidite, ova žena koliko pokazala iskrenost i ljubav prema časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem.
Lodisu rekli neoje redom za smrt za njen otac, za njen brat, za njen muž. Ali svaki put ona je rekla, recite meni kako je stanje kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Vidjeti, ona bila jedna žena koja je pokazala vrh za ljubav prema časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pošto ovo govor još traje, onda inšallah sljedeći dio. Assalamu alaikum wa rahmatullah. दाए हक ताला